Khulumbai kya takukte bukuk song tai lamshogo ani o channelo tinini job notification angka ONGC Badarghat Agartala Tripurni hoite obongkha borni website norok boni website thangai visit khainai mano boni website angka www.ongcindia.com norok boni website thangai naimana kaisa option tongo right side red button or click khaidi click khamani pore down side no kaisa career button nai oja click khaidi khaimani pore nugne ro recruitment notice nai oja click khaidi click khamani pore oro tongo kaisa latest notification just naro click khaidi ro najor sijak interview of medical officer on contractual basis at ONGC Agartala oja click khaidi click khamani pore norok joto notification look manai oja click khaidi notification for engagement of medical officers on contract basis at ONGC Agartala or click khaidi click khamani pore no pura notification norok nai manai naidi omni advertisement number angka 1/2020 Tripura asset engagement of medics on contractual basis for working at drill sites hayake installation hayake dispensaries major tam sikasing nalaine ONGC Tripura asset Agartala invites application from Indian citizens for engagement in the following contractual medical officer post for the tenure period up to 30 June 2022 maje sengoro post nibo mongkha puliani field medical officer boni bagai total vacancy ingka UR ni bagai 6 EWS ni bagai 2 and SC ni bagai 4 tai ST ni bagai 7 OBC ni bagai 1 total vacancy ka 20 boni bagai tai essential qualification nangnai MBBS having valid registration with the statutory council tai fixed salary ka 75,000 per month amongka field ni bagai next post ni bomongka general duty medical officer bone bagai post tongo UR no bagai 2 ST ni bagai 1 tai post identified suitable for PWD ningitamo kaisa OL kaisa ON ibo tongo tai qualification same no MBBS having valid registration with the statutory council salary inka 72,000 per month obangka office ni bagai next post ni bomongka medical officer occupational health kaisa no vacancy UR no bagai same qualification nangnai bono bagai salary inka 72,000 per month office ni bagai no ar orang nomo sai kerana EWS mane economically weaker section OL mane 1 lakh affected and OA mane 1 arm affected do ar omni date of interview ongkha 22 July 2020 mode of interview ongkha walk interview phano mano haike through online mode phano mano like Zoom haike Google Meet priti phano interview ui mano tai o job ni bagai last date ongkha application khanya ni bagai 21st July 2020 by 5:30 PM do berekhno jora kom norok dakti no apply khaidi o job ni bagai jodi interest tongkheba jesekpa no nongni boyosengdi norok o job ni bagai apply khaimnai tamninge sijak there is no maximum age limit for eligibility norok bahaki apply khainai o job ni bagai do or sijak candidates are required to submit the following documents in PDF format noni je documents tongmani
অবনো যতনো এক লগে পিডিএফ ফরম্যাটে নরক যতনো স্ক্যান খাইয়ে ফিক্স খাইজি নরক ন কাশা ইমেল এড্রেস জাকা ইমেল এড্রেস अंखा ATHAWALE_ONGC.co.in ताकशा कॉपी CCO रेडी HR_Tripura@ONGC.co.in no our application form in prescribed format type on A4 size paper and duly signed format given below or notification सबसे तलाव न बनी कैसा application format दंगो नरक अब मानाय आं चैनल भिडियो नि description box न तलाव रिनाय नरक मानाय मनो ताई ताम documents रेकमेंड नंबगे date of birth qualification registration certificate of council institute हाइकाय experience दं हाइकाबा जतनो नंगनि attested copy नांनाय दो ताई हाइकाबा training certificate जुदि दं हांकिबा ताई passport size photograph to be fixed in the application format नंगनि application नंगनि passport photo थेबायदि ताई जुदि नंगनि caste certificate EWS certificate community certificate दंखे रेडी ताई फोटो आईडी प्रूफ जेमन आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बा कंपनीज आईडी कार्ड बा भोटार आईडी कार्ड हाँ ताई को सिलेक्शन क्राइटेरिया दंगरो क्वालिफिकेशन मानोनी मार्क्स तकने ताई इंटरव्यू 30 मार्क्स पे नरक एक बार नाइने दी और जॉब निबगे ताई बेलेखन सानाम चंग जरा बेलाय कम नरक एप्लाई खानायखाय को स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू ईमेल दी नरक एप्लीकेशन एप्लाई खाय माने इमीडिएट जरा कम 21 जुलाई जरा से अमनो दागती न खायदी इको नायदी अमनो बरंगनि एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर नरक अरननि पोस्ट ऑफ एप्लाई रेडी नेम ननि बुमुंग ननि बाबानि बुमुंग नि मानि बुमुंग डेट ऑफ बर्थ नेशनलिटी परमानेंट एड्रेस current postal address, email address, non mobile number, non qualification marks, non permanent registration number for statutory council, non experience तोहांके ताई STSC, date ready, place ready ताई non signature रोए नरक ताई right side कैसा passport size photograph रोए non documents एक लोगे खाइए PDF format नरक अबनो apply खाई दी तो नरक अपनी लगिते मानाय नाइदियो लगिते दङ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट नरक अब एनाखरि मानो कास्ट सर्टिफिकेट नरक अब डाउनलोड खाय मानाय नरक बनि वेबसाइट थांगाय बनि वेबसाइट नरक न आं रिनाय भिडियो नि तलाव डिस्क्रिप्शन बॉक्स तीन बागे आशुक न ताकुकते बुकुक सम जदि नरक अनि भिडियो चार्जे खांखि बदि शेयर खाइदि ताई कमेंट्स खायना तापक दि ताई बेलेखन कयजा नरक सब्सक्राइब खाइदि तामनि हिंके जेबोपना आं भिडियो अपलोड खाइगेनके ननि और नोटिफिकेशन सगनाय डाइरेक्टली न हेनिबा गते ननि जतन अपडेट दंनाय आशुक न तीन बागे बेलेखन हामबाय खुलुमबाय क्या।